Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kidikot jong Southern Border Youth Welfare Association na East Jaintia Hills District hapo ka jinyalam jong President usamla Shembor Shadap but u General Secretary usamla Namprang Mi Talang hakalaitrik unaitung arjar arpo kila hiar siya ka Shnong Huroi kabadon hakapo jong East Jaintia Hills District but kari Bangladesh ban ajing Ïarap daki Marbam siya ki Longïing Baduk da ukhaw ka umpniang bam but udai kaseng kalalek penpoy yakini ki Marbam siya ka Shnong Huroi da kapapa alang baki lieng kenda na ka Shnong kuliang bat ban penpoy pat siya siliang ka Shnong borsora kenang ban yotep ha ka kali jong ka Shnong Huroi namar ka jing sniu jong ka surok kalabu jing ha ban yai lengba ka surok rambai batau borghat sonopur